আজি মই কেৰেলাত যাব লৈছোঁ বেগ চেক লৈ ৰেডি এতিয়া যাই থাকোঁ বৰষুণ দি আছে অলপ নহ'লে ফ্লাইটখন গুচি গ'লে মোৰ এনে যাব লাইটখন উৰিব আৰু মানুহ হোৱা নাই বৰ্তমান ফুল মানুহ আহিছে দুই এটা কৰি ফুল হ'লে মানে যাব আৰু উৰিব অলপ পিছত আমি উঠাৰ লাইটখন এতিয়া বৰ্তমান উৰিলে উৰি যাই আছে আমি এতিয়া
নামিলোঁ আমি এতিয়া বাছত যাই আছোঁ বৰ্তমান বাছত বাছৰ পৰা নামিলোঁ আমি এতিয়া ৰুমত যাম সেয়া আমি গাড়ী ৰখিছোঁ এতিয়া যি পালে ভিডিঅ' মানে যাম ফেচবুকত ಸೇರ್ತೇವೆ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಬದುಕಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾದದಷ್ಟು ಹೆಸರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಎನ್ನುವ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ವಜ್ರದತ್ತನ ಕಥೆಯನ್ನ ಮಹಾಭಾರತದಂತೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೀನು ಶ್ರೇಷ್ಠನ ಅಂತ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲದೆ ಹೌದು ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ಫಲ ಅಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿರ್ತದೆ এইটো ভিডিঅ' আজি এইখিনিতে শেষ কৰিলোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখুৱাম সাগৰৰ পাৰত যোৱা